tuko yegoro turonere manti ya tatukenerie nontu mwana omwe no kuma tore kwa ira mpumite yongo eruiga turetwa gitune etawa kigunda Ntoraibuta wakiri na rejere agwato tukuma mathiko ya mheshimiwa Mwitiri Bondo ya kithira na mbuge ndigurweji mantu amaingi muno na antu abakaraua na antu bakaraui bangi na ya sheria ni tikairi ya gutwika kwina thirikari na baba tukara betaga thirikari mutirejo yejo angugi kou ankwenda kwira Gavana Omiru King'ang'i akandamiza antu na kugeria kuinya antu muntu ateka ugi opinion ciawe kana auga thina iria Ameru bakugitatia bagwe experience nontu gwatwika akigunda Ntoraibuta kwaria umwe bwe Meru na antu ibaiji mbeche ichi na imbuga na imbona ya maratatu rigitete atia chi na number 2 watwika we King'ang'i utura ku on democracy anga human right ciaku ni iriku eko ya human right wererea uwe na family yaku ko benefit kirinto bianto iro human right kwejania but werwa ukathura kou ambugi atiri migambo kana atua iria governor ajukitie kuwathia mwana huu imakosa inyawa menye imuciari nana na nyato juju na amenye ngai ontuko yi tenga yoro mbere ngai ontuko yi arageria ndigoro ariko waja na ndina uma inyo ndo yako ingira mwana huu ingirite ngai akariya tutekwa ture akariya ine ngai akagitatia akariya kou ankwenda kwira King'ang'i uketha uri muntu onkorwe njega na mukristo mujuro kanisa ya Catholic mwana utigana nwe mwana munini muno obathumwete ngugi akethwa agita ngugi na mantu boro makozera buri najo tigeni kuthura nontu boro makoze no kugitatia abo kuthura na watu ana utakwenda kura makoze yaku ate King'ang'i ukana kwa mokuru kuku kulizeni utoandika ndeto ciaku utoandika mantu account lakini ando tutukaria mantu account tutukugweta nontu iko munene wae wa account kou uni ankwenda kuga atiri King'ang'i ithira uji after 14 days bautu tugete maandamano ja wana youth nontu wina miaka 70 mwana ina na miaka 26 27 kou utumbo mwana ujo wina miaka yawe na times 3 nokondo muthukira maicha jawe na twenka ibaba ingi kinya bange bugwa bukagwata lakini ndiye twene ngwetikia yo tegetate yatekarika kou wambuge King'ang'i teto iro thithietie untu wetikane nacio na 14 days ciathira ndina uma tukapangania youth kuma Igembe Imenti na Tigania twari na sauti imwe na ngwetikia twendo migwa aru akato kuona eta reverse reaction reverse osmosis muntu ule miaka 1990 wetwa greito wa matoka Kenya through Ethiopia no ndo bwa Nyayo na ndo no twekete Nyayo na magoti chiringaneri neke kiraito morongerero gatuma askari bara bezo kugwata a young man like Kigunda Ntoraibuta, a young lawyer mwana with a very promising life atige mwakoro na kana kameri 5 no tigwa kiao mantu yo makosa muno na gina murungu atera kare ya jau ile to ameya janta bariko number 2 okeja kwethirwa kakole barua ya andeki okuga barua ya fake nkadheti ya Nation, nkadheti ya Standard, nkadheti ya Star chiagwetere kambuni ya Katerina ere tongere tu first end ya Meru Mrs. Kadhogo Chimuronge yes chikiugaga mbete chia COVID chia mask kem scandal ya KEMSA na arekuna na are involved yes kero ko vore ibaroka kana content of the letter what are you ikiratas grade andika the content inside that letter number 2 ko karamatisho jama inge anga after Kigunda Ntoraibuta anga bukejeraho ankwere Meru no chiara na tithire tiantu na kinya naru Kigunda Ntoraibuta kaitha kuthurwa atio na royo Kigunda onge nonge. I want to assure you those gaps will be filled immediately. The age replacement ya Livondo ere na Murungu na tumete mureko ku replace Livondo and I want to assure you utasikia sauti kubwa sana zaidi ya ile Livondo. Yes.
Thirikari kwe has run away with everything. The other day mwana arora gerwa mpembe na tigania toa risasi chiaringwa, nothing is happening. Narua mwana munyini no bokogwata bugwikendene. What are you showing the people? Keraito le tetera human rights. Naru rights iroko chi tetera human ka human. Which rights are we arguing about? Human rights. Hato kwanda kuga ojo na gitioge gerene muno. Amero bwanda na araba areba thikire. Ukiona cha mwenzako kinanyolewa, mambo ni mawili, utie chako maji ama uchukue wembe inanyoana. Na totete keria Mheshimiwa Ayubu atwa ntuko 14 atokoromwa bitie DCI na gitioge gerene sana. Mheshimiwa DCI aumete mere ni mwana wetu na itumwendete kogerio kieka bitie ngabano mere kombo kuangaratani bitie DCI kwa tetwana itokoromwa bitie DCI na yo ni amero wondo egwate amba bara thirikari ne kiraito na mpwe ewe ko kwa kana na gatueri sheria tokorana kogerio tu anti corruption tu kweba kugiba ande ke baroga bakiuga this fake data era public holiday udufitri is the last public holiday Islam era yazani nera re ile mtu kwa bande kila baruga na atenti corruption bukomba correspond baruga ko kanera kireito na mpwe na ile inge bonangeri ni county assembly ya Meru bokeno mwambe chori ile inora chi you have not responded for the last 3 years. Yes. Kabuga na jodo mtu kwanda kuromba na geteo Mheshimiwa Waziri munya na rore eja Meru ekathira ito munya to kuromba na nyakie ng'ombe babo kwa eja miaka 5 otoberia mpangeje naro Mheshimiwa Kiraito Muronge watu kwa ana mathiri noro kathithiria antwa ngai atira kuma ndoro neje otithire tu tonto beto mikegu antu beto botombere muno babwe na kijanto bantato bana bokomurika reality thirikari cha county ya Meru ochimenyera muno itwana tamamba geta komurika sibitare itwana tamamba murika ira sibire bitiaki mwathani abokaria ngai no kai antu aikaria nkara chiafura mingo tereweria na kwena nguo na itekinya te babu akale mokaria wau morungu tabu abokarie bwethenene ndoje na tutinde ende Kiraito Muronge na thirikari we ginya bakagwa koi ginya bakwama yoko ngere no. It was not the duty of us to prove the banda ne prove tekere batwere narua ngeta ngoja karatasi narua kakiuga kiroria no president wa Kenya ngakaringa mbika ngasambasa tekwe kiroria no kwandikite. It is not our burden. Kera tukwera thirikari Kiraito Muronge na EACC na DCI bagerio prove ne no waandikite baruga. Number 2 waandikite baruga aragweta kiroria onge akiuga iba usikite na manto 1 2 3 iba twere amanto yo anto bo kugwetanirwo na jore ija umaka ate jama thene rene ne tonio munori ne ikaratasi kabaruga kana ne wamba bo ambecha. Our problem in Bajirati, the content of the letter is what is burning in us, and that's what we're fighting against. Uliama Meru, tafadhali uliama Meru, tunataka kumuona governor ambaye atakuja kutulilia sisi. Wewe uliama Meru, uliamisha ofisi Nairobi. Kale ka joto ka Nairobi kana kupendeza sana. Mheshimiwa Kiraito, tafadhali wachana na watu vile wewe uliachwa na Rais Moi hakukutia ndani. Wacha watu waseme ukweli wa mambo vile alivyo. Kina Ayubu Bundi wachana nao, kina Kiroria wachana nao, usitukujie tena. Na tunamwambia Kenoti ni mtoto wetu, ni ndugu yetu. Kwanza ni mtoto wa mtaani, ni mtoto wa Nkoune, amekulia pale Nkoune, ni mtoto wetu kabisa wa mtaani. Nilikuwa mimi chifu wake. Mwambie Kenoti asikubali kuwekwa kwa mix. Kama mtu ameharibu serikali yake, na wewe asiharibu jina yako. Sisi tunakupenda na tunajua unafanya kazi kwa uadilifu, hatujakuwa na shaka na wewe. Kama vile waandishi wetu wa habari wanachunguza, wanatoa hizi siri nje, tunashirikiana na wao, tunawaombea Mungu azidi kuwapa nguvu na jitihada vile wataendelea kuishi kutoboa hizo siri ndogo, wananchi wa Meru waweze kupata ukweli wa mambo. Tafadhali muachilieni huyo kijana mdogo arudi kwa familia yake, akona mtoto mdogo. Na ukifanya hivyo, mimi nakwambia hata kama unakwenda mzee Kiraito, utaenda na dua zetu sisi sote.